Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'utwinyeshyamba za M23 uyirwanya makiza umukono ku miterere remezo y'amasezerano y'amahoro yo kurangiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Impande zombi zakiza umukono kuri iyo nyandiko yo kuwa gatandatu idoha ku buhuza bwa Katari. Byashimwe n'ibigo nk'u Rwanda, Katari, Amerika, Ububiligi n'Ubufaransa nk'intambwe y'ingenzi itebiganisha ku mahoro. Ibyagizweho kuwa gatandatu byubakiye ku isomwa ry'itangazo ry'amahame aganisha ku mahoro Kinshasa na M23 byashyizeho umukono muri Nyakanga umwaka turimo. Ariko imiterere remezo ubwayo y'amasezerano y'amahoro ntirimo ingingo zitegeka buri ruhande ko rugomba kwiyubahiriza, ahubwo harimo ibyo buri ruhande rwiyemeje byo kugeza ku bumwe, kubaka icyizere no gucubya ubushyamirane bikozwe mu byiciro. Iyi miterere remezo y'amasezerano y'amahoro ikubiye mu ngingo nkuru 8 buri ruhande rwiyemeje gushyira mu bikorwa, ari z'uburyo bwo kurekura imfungwa zo mu ntambara, uburyo bwo kugenzura ibarizwa ry'agahenge, gutuma imiryango ikora ubutabazi cyangwa se ifasha igera ku bawukeneye, gusubiza ubutegetsi bwa leta, kwambura intwaro no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, koroshya isubira mu byabo mu buryo butekanye ku bantu bavuye mu byabo bari imbere mu gihugu hamwe n'impunzi, hari ukongera kubaka igihugu n'ubutabera, ukuri n'ubwiyunge. Masadi Bros, umujyanama mukuru kuri Afurika wa Perezida Amerika Donald Trump, nawe wari muri uwo muhango, yavuze ko zifatiwe hamwe izi nshingano zizongerera imbaraga umusingi w'amahoro, umutekano no kongera kubaka icyizere mu baturage bagizweho ingaruka. Bros yongeye ko Amerika ishimira impande zombi kuri bizagizeho leta ya Katari ku buhuza bwayo kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka M23 igenzura umujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara Kivu Amajyaruguru, nabo kavundwa mukuru w'intara Kivu Amajyepfo n'ibindi bice byinshi byo muri izo ntara. Muri iyi ntambara yongeye kwaduka mu mpera z'umwaka wa 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ariko ikongera ikubura. Leta y'u Rwanda yashimye isinywa ry'imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro hagati ya M23 na leta ya Kongo, yavuze ko ari icyiciro gikomeye cyo mu nzira iganisha ku ikemurwa burundu ry'impamvu z'intambara zo mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'ikemurwa ry'imbogamizi ku mahoro mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rushinjwa muri raporo z'inzobere za Loni gufasha mu basirikare n'ibikoresho, kugenzura no guha amategeko M23. Ikirego Kigali yakana ikavuga ko gusa yashyizeho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa yakomeje gusaba ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Kongo nayo ishinjwa muri izo raporo z'inzobere za Loni gukorana n'umutwe w'inyeshyamba wa FDLR ukorera mu burasirazuba bw'icyo gihugu urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ikirego Kinshasa yakana ivuga ko nta gahunda leta iri yo gukorana n'uwo mutwe. Kinshasa aburiye ko umusirikare wawe uzafatwa gukorana na FDLR azabihanirwa, isaba abagize uwo mutwe gushyira intwaro hasi bagataha. Tariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka idoha nabwo leta ya Kongo na M23 bashyize umukono ku mahame yo kurangiza intambara mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muri ayo mahame akubiye mu ngingo nkuru 7 impande zombi zemereje icyo gihe harimo nk'agahenge gahoraho, hirindwa ibitero byo mu kirere, ku butaka cyangwa se mu mazi cyangwa se ikindi gikorwa cyose cyo kudurumbanya no kureka itangazo ry'icengezamatwara ry'urwango cyangwa se rikangurira gukora urugomo. Ariko nyuma y'icyo gihe hakomeje kwitana ba mwana, buri ruhande rushinja urundi kurenga ku gahenge ndetse imirwano ntihagaze. Katari, Amerika, Togo n'umuryango umwe bwa Afurika bakomeje kugira uruhare muri iyi gahunda. Icyizere nuko kuri iyi nshuro isinywa ry'imiterere remezo y'amasezerano y'amahoro rishobora guharura inzira iganisha ku kubahiriza agahenge no ku mahoro arambye. Bros yavuze ko vuba ngaha cyane bitegereje ko ba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Chedi wa Kongo Kinshasa bahurira muri Amerika ku butumire bwa Perezida Donald Trump. Inama yabo ikaba intangiriro gahunda yose harimo n'isinywa ry'amasezerano menshi no gushimangira kwiyemeza amahoro hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Ariko se mu by'ukuri u Rwanda rwavuze iki kuri aya masezerano? Guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko igikorwa cyo gusinya amahame shingiro hagati ya Kongo Kinshasa na M23 azagenderwaho hategurwa amasezerano y'amahoro ari intambwe ikomeye iganisha gukemura impamvu muzi y'amakimbirane yogojwe burasirazuba bwa Kongo. Aya ni amahame namabwiye ko yashyizwe umukono ku itariki 15 Ugushyingo idoha muri Katari. Umunyamabanga wa M23 Benjamin Mbonimpa yasobanuye ko inyandiko impande zombi zasinye igizwe n'amahame 8 aganisha gukemura impamvu muzi z'amakimbirane muri Kongo Kinshasa. Itangazo ryashyizwe hanze na Minisiteri y'Abanyamahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda ku itariki ya 15 Ugushyingo rigaragaza ko intambwe yatewe ari ingenzi mu rugendo rugana ku gukemura impamvu zitera intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Guverinoma y'u Rwanda yakiriye neza isinywa ry'amasezerano ya Doha yo gushyiraho ingingo ngenerwaho y'amasezerano arambye y'amahoro hagati ya Guverinoma ya Kongo Kinshasa n'ihuriro rya M23 ryabaye uyu munsi. Iyi ni intambwe ikomeye mu rugendo rwo gukemura burundu impamvu shingiro z'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'imbogamizi ku mahoro mu karere. Umuhango wo gusinya amahame witabiriwe n'umunyamabanga wa leta ya Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ubufatanye bwa Afurika Masadi Bros. U Rwanda rwashimye uruhare rw'ingenzi kandi rukomeye rwa leta ya Qatar nk'umuhuza n'umufasha bwa guverinoma ya Leta Zunze za Amerika hamwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. M23 yasobanuye ko buri hame rizagenda riganirwaho kugeza ubwo ingingo zirigize izubahirizwa kandi ko hashyizweho ingengabihe ya gahunda zerekeye ku biganiro bizakorwa kuri buri hame. Mbonimpa yavuze ko mu gihe impande zombi zaba zimaze gukemura ibibazo bigaragaza mu mahame yose aribwo M23 na leta ya Kongo bizagirana amasezerano y'amahoro ya rusange, ati nta kizahinduka ku rubuga cyangwa se ku bikorwa kugeza ubwo aya mahame azaganirwaho hafatwa umwanzuro wa nyuma w'amasezerano y'amahoro ya rusange abaturage bacu
bacu bakwihangana urugendo ruracyari rurerure. Aya mahame arimo iry'ubwumvikane mu gusubiza inzego za leta na serivisi zayo mu burasirazuba bw'iki gihugu bigakorwa mu byiciro kandi ku bufatanye bwa leta ya Kongo n'ihuriro rya M23. Ihame rya kabiri rivuga ku bwumvikane bwa leta ya Kongo na M23 mu gufata ingamba z'umutekano z'agateganyo mu rwego rwo kubungabunga ituze ry'abaturage no kurinda abasivili. Leta ya Kongo na M23 byemereje gushyiraho komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe kwimakaza ukuri, ubwiyunge, gukurikirana ibyaha no gutegura uburyo bwo gusana ibyangiritse. Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa biciye ku rubuga rwa X yatangaje ko yishimiye intambwe yatewe nyuma y'urugendo rurerure hashaka igisubizo cy'amahoro mu karere. Ati nejejwe n'amasezerano yasinywe i Doha hagati ya Kongo na M23 nyuma y'imvune z'igihe kirekire habonetse inzira igana ku mahoro kuri bose. Ndashimira impande zose ku bushake bugamije ibyubaka na gatari ku ruhare rukomeye rwayo. Ubufaransa buzakomeza guharanira amahoro, umutekano no gushyigikira abaturage hagendewe ku murongo w'inama yahurije akarere k'ibiyaga bigari yabereye mu Bufaransa ku itariki 30 z'ukwa 10 ngo nukuvuga muri uyu mwaka turimo. Narava muri Kongo Kinshasa ariko mbwire ko nibura abantu hafi 20 bishwe mu ijoro ryo gatanu bishyira ku gatandatu bishwe n'inyeshyamba za ADF muri groupe Mayamanziya iri muri teritwari ya Rubero muri Kivu Amajyaruguru. Abenshi bahohotewe n'abarwayi bo ku kigo nderabuzima cyaho cyatwitswe n'abatewe nyuma yo gusabura kwa menetsemo amaraso. Nk'uko amakuru agera ku kinyamakuru C davuga, umuyobozi wa groupe mu Dimanche Kanzoka yerekanye ko bagabye igitero bibasiye umurwa mukuru wa teritwari cyane cyane ikigo nderabuzima cyaho. Ati mutubarire cyane ku mugoro kwa gatanu ADF yibasiye Manziya, abafuye bagateganyo ni 19 barimo abarwayi ndetse n'umugore. Ndaranganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Tanzania. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatangaje ko igihugu giye gushyiraho Minisiteri y'Urubyiruko yihariye izajya yita ku bibazo n'iterambere ryaryo mu buryo bwimbitse. Mu mpera z'icyumweru ubwo Perezida Suluhu yagezaga ubutumwa ku nteko ishinga amategeko yavuze ko isesengura ryakozwe na leta ryagaragaje ko ibibazo by'urubyiruko bikomeje kwiyongera bityo bikaba bikeneye umwihariko n'ubuyobozi bufitiye ubushobozi. Ati twe muri guverinoma twasanze bikeneye ko dushyiraho Minisiteri izakurikira ibijyanye n'urubyiruko. Iyi Minisiteri izaba ifite inshingano zo kuzamura ubushobozi bw'urubyiruko, kurufasha kubona amahirwe mu bucuruzi, ikoranabuhanga, siporo, uburezi n'ibindi. Amakuru arambuye kwishyirwa mu bikorwa rya Minisiteri nshya harimo ingengo y'imari n'uburyo izakoramo azatangazwa mu byumweru biri imbere. Ubusanzwe ibijyanye n'urubyiruko byabarizwa mu biro bya Minisitiri w'Intebe mu ishami rishinzwe umurimo, urubyiruko n'abafite ubumuga. Perezida Suluhu yavuze kandi kuretse Minisiteri nshya mu biro bya Perezida hazashyirwa abajyanama bihariye bazajya batanga inama ku bibazo n'amahirwe y'urubyiruko mu gihugu. Perezida Suluhu yafashe icyemezo mu gihe muri Tanzania hari hamaze iminsi hari imvururu zakuruwe n'amatora zagizwemo uruhare cyane cyane n'ab'urubyiruko rimwe na rimwe bagaragaza ko ibibazo byabo bititabwaho. Perezida Samia Suluhu Hassan atangaje ko agiye gushyiraho Minisiteri yihariye y'urubyiruko nyuma y'uko mu ijambo yagejeje ku nteko ishinga amategeko ku wa gatanu yashishikarije abashinjacyaha gutekereza ku kugabanya cyangwa se gukuraho ibirego ku bantu bashobora kuba barijanitse mu mvururu batabanje gusobanukirwa byuzuye ibyo bari barimo gukora. Icyo gihe ati ndabizi ko urubyiruko rwinshi rwataye muri yombi rukaregwa ubugambanyi ntirwari ruzi byuzuye ibyo rwarimo rwishoramo. Ati nk'umubyeyi ndetse n'urebereye iki gihugu ntegetse inzego zishinzwe umutekano cyane cyane mu by'ubushinjacyaha guca inkoni izamba. Samia yanasabye amashyaka ya politiki guhura n'uganira ku buryo bwo gukora politiki hatabayeho kugira nabi igihugu. Yashimangiye ibyo yiyemeje byo gutangiza ibikorwa byo gushyiraho itegeko nshinga rishya. Imyigaragambyo muri Tanzania yateguwe n'urubyiruko yisanishije n'uburyo bwo gukusanya imbaga bwakozwe ahandi ku isi bayobowe n'urubyiruko ruzwi nk'abajenizi bwo kwamagana ubutegetsi bwashinze imizi bwirengagiza ibibazo biriho cyane cyane by'urubyiruko. Agaseke k'amakuru mu karere gapfundikiriye ubundi abanyamakuru bakoze jiba muri no barandika banditswe amadolari ya Amerika miliyoni 6,444 yamaze kugera mu isanduku ya leta mu Burundi aturutse mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro nk'uko byemejwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Radio na televiziyo by'u Burundi byavuze ko nyuma y'iminsi ijana Perezida wa Repubulika Jean Evariste Ndayishimiye yemeje gukurikirana hafi ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa gatanu itariki ya 10 Ugushyingo ko amafaranga yinjijwe muri sanduku ya leta agera kuri miliyoni 6,844 by'amadolari y'abanyamerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yerekanye kandi ko hamenyekanye ahandi hantu 29 hacukurwa mu y'agaciro 13 muri ho akaba haratangiye gukora. Yakomeje asobanura ko kugeza ubu mu Burundi hamaze kuvumburwa ubwoko 27 bw'amabuye y'agaciro. Umukuru w'igihugu mu Burundi atangaje aya makuru y'amafaranga yinjiye nyuma yo imiryango utegamiye kuri leta yari imaze igihe imurenga ku mugaragaro ko kuva kohereje amakontineri mu mahanga bakwiye gutangaza umubare w'amafaranga yavuyemo n'abazakurikirana ku buntu ko bakurikirana.